Kozaru, 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 kazuj, Kozaru, ko će ih zatrti, ko će Kozaro, ne ti je potreben dožd. Krv te na herojite te navodnuva. Kozara je doživela najtežkata bitka, a istovremeno jedna od najslavnite epopeji vo istorijata na našite narodi. Među site naših krajišta, Kozara je prva, ispored padnatite žrtvi za osloboduvanje to na našava zemlja, ispored pomošta i zajednički od stremež na site narodi koji se borea protiv fašizmot. Ime to na Kozara je poznato vo celiot svet, Tito. Seko zelena, druga majko moga mlađana, Kozaro, zelena sestro, vtora majko na moj od sin, koliko daleku se gledaš, toliko daleku i se slušaš. Ne može da veruva majka Stojanka deka si se uništila, deka ne ostavaš. Navistina, koji od nas ne gozna ime to Kozara? Drugaro Tito reče, ime to na Kozara je poznato vo celiot svet. Dovoljno da ja prelistame bilo koja stranica na istorijata na našata narodno-osloboditeljna vojna, da otvorime vratata na koji bilo naš muzej, da vidime filmski i dokumentarni dela su motivi od ova epopeja, a da ja naučime prvata lekcija za junaštvo to na partizanite i naši od nepokolebliv narod, na Kozara je sozdadena istorijata. Eden del od neja pročitav me vo tetratkata na eden osnovec, a tuka među tije kopertini se krije ušte jeden golem čas među nastavnite časovi, za koji ke se setiš bilo kade i nikogaš veke nema da go zaboraviš. Čitame, Kozara togaš 1941. godina beše ogništena ludjeto, beše i zelena sestra, kako što reče poetot, i majka što gi prečekuvaše i gi kolneše svojite deca. Golemata Kozara zelena za narod beše sigurno za solnište. Konja za brza, pod nizinite kačenja se krija i ljadnici i desetici ljadnici selani, stari i nesposobni ženi. Neprijatelj od gi zapali selata. Čekaše i na sekade sozdavaše plamen. Ubivaše sekakvi ludje što ime sleguva pred očite i takvi što zema oružje. Ova visoka i gorda planina što koliko daleku se gleda toliko i se sluša, Kozara, beše i tvrdina od koje go napadna neprijatelj mu se odmah zduva. Kozara beše slobodna i od neja slobodata se razbranuva kako plamen. Okolo Kozara i selata i gradovite bea slobodni.
Tok mu zato, a za neprijateljot Kozara beše trn v oko. Eden vreden hroničar zapiša. Za operacijite protiv partizanite vo zapadna Bosna i na Kozara, vrhovni od germanski komandant od jugoistočnji del formira jedna posebna grupa od divizijite 704, 714, 717 i 718, kako i odruženite sili na NDH, sovkupno 40.000 vojnici. Na 10. juni 1941. ovije sili izvršuvajke jeden nenaden napad od Banja Luka i Bosanski Novi, go zasedoa Prijedor i go odvoji avtori od pograničen odrec od 3.000 borci na Kozara. Na toj način Kozara beše opsadena i napadnata od site strani. Nizinata opsada se stesnuvaše se poveće, međutim Kozara imaše i svoji branitelji. Po tije denovi na 1941. godina vtori od pograničen odred izvrši žestok napad, so koji vo celost beja pobedeni nekoliko bataljoni i prvata vojnička divizija na Kvislinzite. Ova sila na odmaznicite mnogo je počustvuva i germancite. Međutim, opstanok od naborcite se otežnuvaše se poveke, zašto zajedno s oniv se povlekuva i 10.000 žitelji. U mom srcu, ko u tvom gnijezdu, jedno ptiče prokljuvava, jedna vjera procvjetava. Ti si moje sinove, ti si sele svoje džinove, u pletenice zelene savila, pa ćutiš nad Knežpoljem. Борците не го оставија народот во рацете на разбеснетите војници. Во ноќта меѓу 3 и 4 јули во 1941 година, вториот пограничен одред направи уште еден пробив. Со напад ги уништи германските војнички сили и војниците меѓу Приедор и Босанска Дубица. Но од овој напад, освен два батальона и еден дел од побегнатите, не успеа да издржат сите. Непријателот на ова место доведе нови сили и на 5. јули продолжи да действува. За 10 други дена до 15. јули тој успеа да се пробие низ цела Козара. Едниот дел од вториот пограничен одред што се најде под опсада престана да дава отпор. Тој беше растурен во групи, но вршејќи напад успеа да се спаси од уништување. Меѓутоа германците заробија 50.000 селани и ги запалија скоро сите села на Козара. Козара на тој начин беше уништена. Но тоа не траеше многу. За кратко време од оваа тврдина, партизаните повторно го нападнаа непријателот. Востанието повторно пламна. Pored ostalih učesnika na Kozari u bitci, i ja sam jedan od tih, eto koji sam danas na Mrakovici, još da kažem baš na ovoj Mrakovici gdje se nalazi ovaj spomenik pobjede.
tu je bio neprijatelj, se utvrstio i računao je da ne... Edhe unë jam një nga pjesëmarrësit I ja sam jedan od učesnicite vo borbata na Kozara, dene se naođam vo Mrakovica. Da kažem deka tok mu tuka kade što se naođa ovoj spomenik na pobedata, tuka neprijatelot beše cvrsti, smetaše deka, kako bilo obid na partizanite ovdje će bide zaluden. Međutim, na 5. dekembri nije go imavme likvidirano neprijatelo tok mu vo Mrakovica. Naša tačeta učestvuvaše vo borba tok mu tuka kade što dene se naođa spomenikot. Raspolagavme so 12 puškomitrolezi, 6 lesni mitrolezi, 6 teški puški, bombi i druge oružja. Herojskite borci na slavnata naša Kozara na 5. dekembri se borea junački, bez da go imat predvid toa deka neprijatelot beše dvojno posileno od njih i vodnost na voružovanjeto i vodnost na brojot. Ali doktor Mladen Stojanović kada je pitao da li se može dalje borci, junaci i mrtvi, živi danas, kazali su da se može i dalje. Likvidirali smo za 4 sata Mrakovicu. Nije to samo Mrakovicu, nego kroz cijelo tog rata, što ono kaže na Kozarice, bila bitka. Ima boraca. Kemi lëvizur dhe jemi Се afruar движевме и се приближувавме до нивните засолништа во најглавната точка на непријателските сили. Доктор Стојановиќ наблюдуваше дали можеме да се пробиеме таму. Борците, хероите, тие што денес се мртви, а и тие што се живи, рекоа дека може да се оди дотаму. Што them? Што да кажем? На Kozara е водена борба за сето време на револуцијата. Има денес живи борци кои се херои, има паднати жртви што не зборуваат, но својот живот го положија за слободата. На овој меморијален дел на споменикот се напишани имињата на десетилјадите паднати борци. Зошто го дадоа тие животот? Го дадоа животот за новата генерација, младината да живее и да ги ужива придобивките на револуцијата. Во Мраковица во текот на една година доаѓаат повеќе од 1 милион посетители. Шетаат, одат по трагите на борците. 10.000 луѓе го дадоа животот за слобода што ние ја уживаме денес и уште толку може да се каже за хероизмот на тие паднати борци. Кога го гледаме овој споменик што расте во височините и што ја символизира победата на партизаните над непријателот, ние се чувствуваме горди. Borci su učinili sve od sebe, znači za buduću generaciju koja danas uživa slobodu. Osvetu seko, osvetu, okaj mi sina Srđana, okaj mi sina Mrđana, okaj mi sina Mlađana, kiše je žedno sveto ilinje. Na emër hakun motër zë kozar, vajtona për morë... Да не одмаздиш, сестро Козаро, вечно и крваво да не зажалиш. Слушате ли една голема клетва од таа страна од каде што изгрева сонцето? Тоа често го велеше Срđан. Ако падна мајко Стојанке, за мене ќе плаче Козара, таа ќе заплаче за сите нас. Нема да трае многу мајко, ќе се чуе големата клетва. Do të bjerë një gjë me madhe. Neće majko dugo potrajat, čuće se jedna uka velika. I ne vidim od rose očinje, već samo čujem